mož je 30 let igral na to violino, pa ni bila njegova. On je bil njen. Danes je prišlo pa 1000 ljudi, pa nobeden ni jokal. Si ti jokal? Siguran je kdo jokal. Ja, en fant je jokal. Si ga ti videl? Ti si igral z njim. Ja. Kje? Ta skozi, kaj? Čuješ li? Zakaj ga ne marate? Kdo pravi, da ga ne marate? Jaz. A hoće li na kraju, kad završi, svirat samo te klasičare? Tebi je tako lahko. Sine, ne smiješ ženske suze tako ozbiljno shvatiti. Jebi ga, žene plaču. Moram razgovarati s mužem. Varate me i ti i ona. Ovo što mi radimo, to se radi samo za par ili iz ljubavi. Ja. A tugi? Ona nesreća kad se čovjek zaljubi, pa se duša guši u prsima i onako fino boli. Isto kao u pjesmama, ali nemate toga više. To je nekad bilo. Ajmo mi jednu popiti. Po jednu.